Dan hija l-poddana numru 496 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddana l-lum se nisimgħu mingħand Davinia, Clinton Paul u Eyes to Argus. U l-lum nibdew bdejn mingħand Melchior Sultana fl-imkien ma' Rain Caban. Il-voċi ta' Rain Caban fl-imkien ma' Melchior Sultana mek mill-EP Love for the Art li ħareġ fuq Profound Sound Records fitilu. Is-silta li smajna jisima Give It to the Moon u tiftaħ il-poddata ta' numru 496 f'din is-sensiela. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com fejn issibu wkoll anke dettalji dwar il-poddati l-oħra kollha li kellna f'din is-sensiela sissa. Unaddu għal aktar materjal ġdid, l-lum il-poddata hija mimlija kollha materjal ġdid, hija ġdida minant Davinia Page u din hija Perfectly. I've known it from the start, I can love you perfectly. The broken pieces of my heart, they might be the death of me. And I'm falling for you hard, so blinded that I can see this is bound to fall apart, 'cause I can't love you perfectly. I don't really care if you think it ain't fair. I'm jaded everywhere, boy, I'm faded everywhere. Go on and say I don't really care if you think it ain't fair. I'm jaded everywhere, boy, I'm faded everywhere. Go on and stay. Cause I can't
I'm jaded everywhere, boy, I'm faded everywhere. Go on and stare. I don't really care if you think it ain't fair. I'm jaded everywhere, boy, I'm faded everywhere. Go on and stare. My demon's so quiet, or never quite silent. Call my baby. They wait patiently for it to wake. Take a look at your breath. I go next to Perfectly emmek mela minant Davinja. Tajab najdilkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonisan.com mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien hu biex dejjem nisma' mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, l-Instagram, il-Twitter jew il-YouTube. Insomma huwa mod faċli ferm biex issibuni hemm diversi modi kfatna, però il-mod preferiti huwa permezz ta' tonisant.com. U l-istili differenti li għanna fil-poddata tal-lum joħorġu fil-kontrast anka tal-sewt siltiet li imis fil-komplement tal-poddata. L-għol wahda hija din minant Clinton Paul, din hija Under the Coconut Tree. Touching, kissing, making out you and I. Heat stroke, love notes, flying high to the sky.
Under the Coconut Tree mek mela minant Clinton Paul. U għabel naddu għall-aħħar silta li għandim ħejja li kon fil-podda tal-lum li stil kompletament differenti minn dawn l-ewwel tlieta li smajna sissa, tajba hawnhekk li nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li nsemmuh regolarment f'din is-sensiela ta' poddati u tittawlu hemmhekk sa m3p.com.mt ċertament li tifhmu eżatt għalfejn insemmuh dan mod konsistenti. U għall-aħħar silta li għandi mħejja li kom l-lum fil-poddata tagħna, tajjeb li insemmakom xi ħaġa minn album li ħireġ minn hawn u ftit tal-ġranet oħra, propju fl-20 ta' Ottubru ta' din is-sena l-2017, il-grupp Eyes to Argus ħorġu l-album debut tagħhom li jismu Veer, dana permezz ta' kunċert li se jsir fil-Mount Carmel Community Theatre ġewwa Ħattart. Is-silta illi ħarġu bħala is-single li sejħula minn dan l-album Eyes to Argus jisimha Jean-Jacques Rousseau.
Whistle ta' Jean-Jacques Rousseau mill-album Ver tal-grupp Eyes to Argus għana ġejna fit-tmim tal-poddat tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Din ta' Jean-Jacques Rousseau interessanti għax għandu anka rabti oħra ma' Malta. Jean-Jacques Rousseau bħal dejjem permezz ta' m3p.com.mt dawk it-tip ta' dettalji, però il-dettalji l-oħra u l-kuntatt bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. So nerġgħu ta' darb'oħra jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.